جا واشنطن سياسة مدار سوري أيمن عبد النور لقال منا بريز عبد النور دنباش بخيراتي دستيا دانوستاندنان دخوازن في بزانبم خودی و هزه کل گل حکومت سوریه بده و بستینه باندورا و وکه بره مایه شكرا لك وللسادة سپاس بۆ تە و تەماشەوانان بڕاستی جوین گرنگ بوو کۆ یەکەم جارە هەموو ئەندامێن دەستەیێرە بە ئاوایەکی فیزیایی نە بە ئاوای ئۆنلاین 2019 ڤە جوین نەهاتبوونکردن ئەم دکارم بێژن کۆ هەموو ئەندامێن دەستەیە دانوستاندنان ئامادە بوون و بەشدار بوون و ئەڤژی پەیامەکە ئەرێنی بوو ji بۆی civaka navdewletî ji bo neteweyên yekbûyî ku em hemû kodengên û ji bo civcîkirina biryara 25 encûmena asayîşê û ew li dijî asayîkirina pêwendiyan li gel navbera dewletan û rejîma Esedê ev jî nîşaneke baş û erênî bû ku têgotin desteya danûstandinan tune û helwesteke yekbûyî tune derbarê asayîkirina pêwendiyan li gel rejîma Esed lê te daxuyaniya wan çawa dît daxuyaniya desteya danûstandinan تم اللقاء مع هەفدیتن لەگەل شاندیە ناودەوڵەتی گێر پێدرسۆن هاتە ئەنجامدان و لەگەل هەژمارەکێ ji نونەرên دەوڵەتên وەکە ئەمریکا فرەنسا و ئەڵمانیا jî ev yek jî kêşeke giraniyekê dide desteya danûstandinan ku lê tê nerîn ku ew danûstandinê bi diber gelê Sûriyê de dike û platforma Qahira jî ku daxuyaniyek beşek jê beşdar nebû daxuyaniyek derbarê vê yekê ragihand lê kêşeyên ku hebûn jî hindik û biçûk bûn lê ev yekem care ku civînek piştî 4 salan ev Firûleke hêzên navdewletî û herêmî ji bo li darxistina vê civînê de hebû بەشدار بوونەکە مەزند ji dewletan hebû şandiyê navdewletî Gêr Pêdrusson amade bû û hevdîtin û pirsên eşkere li gel endamên beşdarbûyî kirin û nûnerên dewletên wek Emerîka, Fransa û Almanya jî hevdîtin li gel wan hatin kirin ev jî tiştekî erênî ye ev jî tê wê wateyê ku heta niha danpêdan û مکرهاتن لی دستای دانوستاندنان هیا و هر وها به بریارا 2254 و هر وها درباره دژبریا و آسایکرنا پیوندیان لگر رژیم سوریه جی اف جی کج 2019 ده باشه برز عبد النور مثلا انت دبینی و اسد جبو جد جبو سعودی هات دعوت کردن باشداری کمکار جوینین کمکار عربی بو هولدانین وها جدی هنه جبو کو جاره کدن پیوندین شامی و انقره دست پی بکن دی پیوندین سوریل گل ولاتین عربی باش تبه اف گوهرتینین کو چید بن تأثیر که چاوا لسر رولا دسته دانوستاندنان دکه نعم كلامك صحيح بله راسته نا ارککی عربی تکرن کو جبوی کو او آسای کرن لگل رژیم سوریه و کار لگل یکیتیا اوروپای و امریکای جبوی سفکرنا سزایان لسر رژیم سوریه جبوی کو بگیجن هنک دستکفتیان رژیم سوریه لی از دبیجم او تشتکی بدست ناخن
و رژیم ها هول دداكو خوش جبر هر شي بدا آلي از دبيجمكو اف دانوستاندن نافراوان و تركيا بنافنكاريا روسيا يجي وبردوام بن از گمان دكم كو ورژیم تشتكي بردست پیشکش نکه نج دولت عربی را نکار پیشکش بکش بروی که وی نگیشن انجام نه مزن دو کد دست بکده بگیشن انجام بچوک لی اوی نکار بن تشتکی باش پیشخن و نکار باندور جیل سر دست یادان استندن هم بک از تل سر تویتر شوپینم هون گلک الدجی ویا کنه کو سوریه وگر نوا کمکار عربی اف پرسکریکا هیا بولات عربی را ورن چهار سر کرن سبب چیه اگر سوریه خو نزدیک ولاتین عربی بکه و اف نزدیک بون یعنی جی نزدیک بونا نابرا سوریه و ترکیه ده ببه سبب صدم کو شر سوریه بداوی وره و پرسکریک چاره سر ببه چما نبه بریز عبدالنور سبب چیه کو نبه مادام آرمان چاره سر کرنه کریز سوریه نعم بله براستي أفا قوتنا كو خافتن لسر ها تكرن لجنيفي تكزي سروي كي ها تكرن كو بيفاجو يا چارة سركرنا كيشا سوريا او بريا انجمن آسایشی و بريا آسایشی يا انجمن آسایشی يا ناف دولتي و بريا بيفاجيا كو غير بيدرسون بريفا دبا او بيونديا كو دوالي دنابرا دولة عربي ورجيم سوريا هن دولة انجي باليوز خوش عندن وهم دولة انجي باليوز خانه فكرن لي باليوز خو نشاندنه جبر وی که بلین واستین دانوستاندنان و آسایی کردن انجیل گل ورژیمه هنه لی نارینا دسته دانوستان او کوت آسایی کردن و نبه اگر نبریا نتوین یک بوی به لی ند بریا کمکارا عربی به و افتش تکی گلکی گرینگه و هنک ج کودنگی دنابرا فرنسا ويكيتيا واوروبا وامريكا والمانيا في درباري هي عبد النور سياسه مدار السوريج امريكاش باجار واشنطن ميفوني بس تو تماشا وراره